how determined are we? I've decided to walk away from everything. Berapa ramai dalam sejarah negara kita seorang ahli politik yang pada umur saya, dan whatever people, orang cakap macam-macam lah, tapi sebenarnya ialah saya bernasib baik kerana saya berjaya naik dalam politik ni pada umur yang muda. Maksudnya saya jadi ahli parlimen umur 36 tahun. Saya jadi menteri, dan menteri itu yang kanan tau, bukan menteri yang junior-junior. Saya jadi menteri yang kanan umur 45 tahun. Kalau saya pentingkan kedudukan ataupun pangkat, the most sensible thing for me to do is to stay where I was. And crawl and buatlah apa saja, kerana 10 tahun lagi semua itu tersedia untuk saya. Saya sanggup walk away from everything. I lost my job. I lost my house and a car tau. Saya pun tak sedar, aku pun tak fikir. Saya duduk rumah menteri kan. Saya pergi resign, betul baru sedar. Alamak, kita tak ada rumah sebenarnya. Sama juga, saya sebelum tu, saya tak beli kereta. Saya ada satu kereta untuk wife saya. Dan saya ada satu kereta lama lah, my old Honda Accord. Jadi bila saya jadi menteri, you ada kereta menteri kan. Jadi saya pun pergi jual lah Honda Accord saya tu, buat apa ada kereta satu lagi kan. Saya pun pergi letak jawatan. Baru saya ingat, ya Allah, saya tak ada kereta sekarang. Aku kena menumpang kereta orang, lama jugalah. Saya kena pinjam kereta orang sebelum beli kereta yang baru kan. Maksudnya begini tau. I think by the mere fact that I was willing to walk away from everything and start from scratch, zero, it means that doing this is a lot more important than anything else. Kalau orang tanya saya, tadilah ada yang tanya, Amirul tanya kalau jadi PM ke apa, kalau tanya saya, track my speech sejak saya lancarkan bersama. Track every single one of my speech. I hope you will see that it is not a motivation for me untuk jadi PM ke menteri. I've been there. Saya dah jadi menteri. Semasa kerajaan ditubuhkan, pelantikan menteri, pembentukan kabinet, semua itu dibincangkan antara saya dengan Datuk Seri Anwar. 2 orang saja. I've been there. I've been throughout the process. Dan bagi saya, doing this is a lot more fulfilling than that. Ada orang dia suka jawatan, semua saya tak suka. Saya tak suka orang keliling semua, sebab bagi saya, kalau kita ada jawatan dalam kerajaan jadi menteri ke apa, but you don't solve problem, you don't make a difference, I don't want to retire feeling like that.